Hello bangani bami, linjani namuhla? Liyaphila? Good, lami ngiyaphila bangani bami. My Bible, the only book for me. I stand alone on the word of God. My Bible, my Bible, oh yes, the only book for me. I read and pray and then obey. My Bible. Ivesi lethu namhlanje ukuzihlabelelo 119 verse 105. Ilizwi lakho liyisibani ezinyaweni zami, nokukhanya endleleni yami. Bangani bami, kuthiwa kwakulomunye ubaba owayethanda abantwana bakhe ngendlela emangalisayo. Wayesebenzela edorobheni le, umuzi wakhe usekhaya phansi le emaguswini. Wayesithi every Friday nxa etshayisa hamba ezitolo thengela imuli yakhe, gadi ibhasi qonda ngaphi bangani bami? Emaguswini. Liyawazi thini? Wayesiyangena kunkalakatha ye-supermarket. Liyawazi ama-supermarket iwaphela waziyo? Yes, yona lana enkulu lamashelfu amaningi alezinto ezimnandi. Afika thenga konke ezimnandi. Gcwalisa iphepha bag, abuya athatha inkalakatha yebheki yakhe apakitshe bangani bami bakithi. Friday namhla, Friday ubaba uyahamba ekhaya. Ngale ekhaya abantwana bamlindele. Wayethenga izinto eziningi. Thengela ingubo, goqa ingubo, phathela umama ingubo, faka phakathi. Kuyini futhi okunye elifuna ukuthi baba lwana ngabe uthengile? Thatha ezimnandi. Faka phakathi. Konke wayethengile izinto. Lani futhi le ice cream wafaka phakathi. Lani futhi lamabhanzi, lamabhanzi, ama-biscuits, izwitsi, konke okumnandi, izibiliboco, faka phakathi khona phana. Lani futhi okunye lamathoyi, bazakholisa abangani bami sebedlalisa, faka phakathi khona phana ubaba. Hey, amanye ayakhala, faka ebhekini, gcwalisa ibheki, pakitshe ubaba. Lani futhi phathela uTeddy bear uBoyi, wabe mfakela phakathi laye phakathi ebhekini, uzakholisa. Hey, kwaba kunengi, wafaka phakathi, walisa ibheki yakhe, wasesithi le torch, ngoba ibhasi yayisuke ebusuku ifike ebusuku, wafaka le torch wavala. Nangu ebhasini, sefikile ebhasini du erenkini laphana ibhasi nanso phansi maguswini ibhasi yahamba ibhasi, nanso ibhasi yahamba, yaze yafika ekhaya, yafika nsi esitishini. Ubaba wehla esitishini wathwala ibheki yakhe, nangu engena umango. Ibhasi layithile kuyakhanya laphana bangani bami. Nangu ubaba uyazihambela uyavalelisana labo makhelwane. Sizakubona. Nangu wahamba ubaba, ibhasi yahamba. Nangu ubaba sephakathi komnyama omangalisayo, setshana lezihlahla, amagwenzi uyadlethwa. Kumnyama chu, ibhasi sihambile sekusemnyameni ubaba. Hey, nangu uyahamba uyaphumputha atshane lamatshe phakathi komnyama. Valana amehlo bangani bami libona ukuthi kwakumnyama njani. Kwakumnyama chu. Ngaboni bakithi wahamba uyaphumputha lokho ehamba atshane. Wathi uyathi wezwa sekungani kulamanzi. Kathi kunjani? Olokotho wabe wela phakathi kwegodi. Wathi esephakathi kwegodi laphana wezwa nansi into yamlandela, nansi into yamthandela, iyakanda, yathi ifika phezulu. Wathi my babo, yinyoka. Kanti le nyoka la isimzile ukuthi nangu umuntu. Bangani bami, ngiyakwazi ukuthi alifuna ukuthi imlume inyoka. Liyafuna ukuthi imlume inyoka? Hayi, alifuna ukuthi imlume. Kodwa inyoka mzwane okho yami luma inyoka. Shame bangani bami, shame ubaba lwana wahle wafela khona phana. Ngikhaya ngale bamlindele, abantwana bathabile. Yazi bangani bami kungikhumbuzani?
kungikhumbuza ngomunye umnyaka lami ngisesemncane ubaba enjela ukuthi umama uyabuya ngithabile ngimlindele ngakhwela phezulu kwengiga bangani bami ngathi nampi umama uyabuya ngizaba yinkosi lapha ekhaya. Hey kodwa uzange kube mnandi ngoba ngathola itsep ukuthi uyinkosi kabani. Labantwana babethabile kodwa phinde bambone ubaba. Babethabe njengami Nzwana Khiyana kodwa phinde bambone ubaba. Ekuseni sebevuka sebedanile sebemdinga lapha sebehamba belandela indlela besiya esitishini. Bakithi umakhelwane sebona nanga umuntu lapha sebekhangela ngubaba. Ubehamba emnyameni. Indlela ihambale ufike njani lapha? Ayaya ubehamba emnyameni. Bakithi bazama ukumkhipha bangani bami bazama ukumkhipha laphana bezama ukumkhipha ubaba. Bethi bamkhipha laphana bethi bayavula phakathi kwebheki lakhe. Bakithi ibheki nansi igcwele bakithi yasinda kangakanani. Bebone kule torch. Ubele torch kanti ubehambelana emnyameni nele torch iyasebenza pho itorch bayilayithe bangani bami babone itorch iyalayitha sibili. Kathi manje iproblem ibe ngaphi? Ukhohle ukuvula itorch ivula ibheki athatha itorch yakhe alayithe ahambe ekhanyisa endleleni yakhe. Yikho egcine wela ngaphi? Egodini. Shame bangani bami. Sithini namhla bangani bami? Sithi iBhayibheli liyisibani. iBhayibheli liyasikhanyisela. Uma singalivulanga siphonga ukuphila lalo nje lise shelfini ngikhaya kumbe lise thebulini ngikhaya lingeke lisikhanyisele. Kodwa kumele silithathe sinjani? Sivule, sifunde phakathi, sibe lama memory verses azasifundisa ukuthi siphile njani labanye, sibe lama memory verses ethu azasifundisa ukuthi nxa sisesaba sifundise ukuthi khokhona uJehova ungumalusi wethu, sibale sihambe ekukhanyeni. Uma singalivulanga iBhayibheli sizahamba phakathi komnyama, umnyama othe chu 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 chu. Liyakwazi ke nxa sisihamba phakathi komnyama othe chu 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 emhlabeni sikhona isitha esinguSathane esiyabe sikhona emnyameni. Sizasibamba sisithandele sisilume. Ngoba nabafuna ukulunywa isitha, mina kangifuni, mina ngizahlala nginjani? Ngibala iBhayibheli lami ngazo zonke izikhathi lingikhanyisele. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Nyabonga bangani bami, asifakeni izandla ndawonye sikhuleke nini? Baba wethu esezulwini siyakubonga ukuthi sesizwile ukuthi iBhayibheli liyisibane lizasikhanyisela kuzo zonke izindawo. Uma sihamba siphila lizasikhanyisela esikolo, lisikhanyisele ekhaya, lisikhanyisele zonke indawo Nkosi. Cela ingani singahlala silibala, usibusise sibe ngabantwana abalalelayo izikhathi zonke. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Ngiyabonga bangani bami, zalibona some other time. Bye.